Dekhrung along kedo Hemailang so LP school hem kiruji ang dengsi dolo. Trok ang deng karbi ronga saramay ningkan esekamay pi kapamat. PMFME scheme puthak block level awareness amai kipadopon. Karbi long life karbi prime time aberta long pen ilisami mirinahan sepi pini bertang ton pen arjuponik tha. Nili BMC constituency kaparlopon koilamatia hawara long kedo Joyram inti arong along Dekhrung Hemailang so LP school ahem kedamtang surihini ra kreini aningkan hud kim det pen aningkan ta thanbang atum innuta kedamabang kaviajok school kang hablo mamati thanbang si kavi binongloma pusi ronga soratum karju pedopon. Nili belong kadu kavi pang rumpet pen school hum kharo isira phokebra isido lasong bong pen Dekhrung cluster angkang along ke parlopona school amen laki Terenglang so LP school Cheklang so LP school Borjan LP school Arlongpira LP school Rihajan LP school Kasomari LP school Tokolang so Rangsina LP school Dekhrung Koilamati LP school Pungadong LP school Resakhidi LP school Arlongrupat High school Sartheterang LP school apen Langsome Pimati Jongpha LP school hendo Lahum kre trogang bongpen Dekhrung Hemailang so LP school along ki kedamtang surehini ra krehini aningkan akut school ahem parjapon epen non apike aningkan da thanbang innutta avi lapen damte de school ahem abang ki bi chenonga royason si pinchong ponden lasila bang so school ahem puthot ke pareng thupen logi charli awar sai rong rup au so mark ma phan pipon thu polote me parji pusi ronga soratum pen nang pachini dun Athe labangso school along non pu anta than bangar jeta theklong lip pin lang puta ronga soratum pen nang pachini dun thu labangso school along thangta kemisen avi pin pen anlo lasitong sekot pen man kedo Karbiang Autonomous Council Education EM Richard Tok bila pen local MSc Pabitro Rongpi anparda Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangla pen Nilip Education Development Block Chairman George Rongpi atumaphan prabjin pen labangso school Kipa mela pen kiparing verji aphan kachuni padupon lo. Thege dakne tumarong joram ke rong school LP school ne tumhan pilo government pen tamene to phan master inuta nang toiti pinang ana ningkan dolo anto ningkan nge kim ke 2002 2002 ma 2003 Koilamati pen Samson inti Karbiang long life. Sardo an chingrum lonang khailong ri lapen jutang kang thora phanpu athepi en ponsi pini there ni phai hiniar ni Karbi People's Hall taralang solong kedo Sertalin Auditorium Hall along ingdeng trok Karbi rongasar amai ningkan esek amai pi kepaman pon. Rong robalong ke claim kedam mesenang chi pupen kedam tanga porpen arong tina ronga saratum chingrum si Karbi ronga saramai asong singpen ronga saratum ki claim kedam nang chila pen Karbi aron arang pen bisar kindar nang ji puthak che thanchimum ponbom si pini thereponi phai hiniar nita mai pi peman ponlo bangso mai long aluhi sarpo man pen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang che tongdon si Karbi ronga sar amai asong pen pinpora loki pajir donalong ke jong antami pichun ponlo pusi lamchak chipitekang that Karbiang long ronga saramai Karbi ronga saramai lasun ningkan sek pen krung saya mai do lasun ningkan sek krung saya mai long pininiliphan man peng alu hisar pos hisap pen niliphan ang taram lo lapen asoteng pen niliphan chetong dun lo lapen alang litum pinpura lo nang pi sihini do laida nilika pechun eje pansi waida klarsa pen pachini lo isi bangke longley phelang kachuyor kacholak lapen land transfer pencenglok lahaya sayang dengan tame Karbi ronga saramai
mate karbi rongasar atumpen isi NOC nang pipensi laso kacelara puthak asayang dengnya klaim nangi pulo lasini li karbi autonomous council pen laso isi long cheperaisi long le phelang kacelar laso mate kepek laso abangke karbi rongasar amai atumpen NOC pipon pensi nitumangke labake transfer pin akama sayang dengda klaim po pusi pinini lipang dakon lo lapen galang letum isi hini do pinpulo nangepi lahaita menili pini alang tum phan waida kelas sapen pacini lo prabjin pen kapichun je phan bori pon bom lo pul lapen ke lapen ampar tame alang tum karbi ronga saramai tum laso pirthepen ci unang ko anam plangdet abang phu tum phan ronga sara abang phu tum phan alang tum cherek cirung pensi alang tum hem basapi phan lang tum tangka pijirdo lasini likar biang autonomous council pen CM relief hanahin pen tame alang tum la sopil thepen ke plangarong sara tum phan sining kilang ke kili akharjong sining along kili tang arong sara tum phan nili karbiang autonomous council pen CM relief hanahin pen suri phokep pipon popusi pang tum hob bukulia kan sega mepi conference long sila hai puta ke cerai pon lo je pangri pangdon ada masar ke dam bangke ilitum ajutang bong chun bong krok tar panda la son pang silitum komat mun atum la da masar bote tun men pe pang thek me lot tum karbi tum lo sitame phing pini de katar bangke ke cheng si hako ben tame la aron bang le la pen thu la get sitame la pinso tum ha ke bang hut kerang kha la ke mu ilitum kadu we ta jitan lo je la ke hem pen ke bar mu ke joy phang tikup temang rambing awi rampang awi pule ha hemalo iong arbung arum lele ko hong cha tai long hang pek ke la tai si ke beng phan la hi lo la pen thu ge tum la karbi rong sara mai pen bining bang chaparai bang ke la lo je non bang ke rong sar tabe thek mu chota dolo asim boy la plang ke the bang ot nai tamane nani chi bhong pon ne rong chapatu dam joy wane aro sukang hu nani rong long chapatu dam joy pot la itung kaciri siksa sitala mobile dok pong te alo so pinso photo dok ko te la bangke kaciri ta prabjin po chinep long po amuk dak do pustame isi joy ke phan bisi anu tin rong sar stame mobile plang the bang china moi pusini litum chi parai pon News Desk report Karbing Long Live. PMFME scheme pen methang akeng kacharja pen hemtun kachelana thekjia phan food processing kaselama puthak dokmoka long chirok tokamai ke paman pon Thereponi phai hiniar ni dongmukak rasinja klamalong Karbiang Long Agro Industry Association lapen Assam Industrial Development Corporation Anparta District Industry and Commerce Center Karbiang Long hatumahin pen PMFME scheme puthak chirok tokamai nangke padupon District Industry and Commerce Center apart project consultant Chandrakanta Dioria tumahin pen bang sochirok tokamai pedoponalong KUY83P amai Kongchun bang Sar Imtimung Publicity Secretary Bura Singh Rongpi KUYA Dokmuka Area Committee amai phu Division Ronghang Kongchun bang Justin Ingti atum pen kedang lok klem bang phu klem bang piatum chitong dun ringti bang sochirok tokamai ke padoponalong jesamet food processing abuthak chithan pon alang litum ke than pon laki ke cho hormu ason kasilam pena jok methanga keng ke charjap thekji lapen hemtun kachelana thekji abuthak si than pon lapen lahai kasilam ji aphan akinang soda hormu ke namnang ji halong ke chirap dunji puta than pon lo lapen bengalong pen loan ke en pen ali ke padoji lapen kachitu nang ji puthak ta ardi dojot pen kachitong dun rongara ratuma phan than piklar pon গোটেইকেইটা ব্লকত এতিয়া আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম এটা PMFME বুলি কয় এইটো আমি এৱাৰনেছ কৰি আছোঁ আজি সেই সূত্ৰে আজি আমি আমাৰ ইয়াতে ৰাচিনজা ক্লাবত আমি এই ব্লক লেভেল এৱাৰনেছটো কৰিছোঁ আৰু এই স্কিমটো বিশেষকৈ যিসকল উদ্যোগীয়ে ফুড প্ৰচেছিঙৰ লগত জড়িত হৈ আছে বা জড়িত হ'ব বিচাৰিছে তেখেতসকলে এই স্কিমটোৰ জৰিয়তে দি 35% ছাবচিডি লৈ তেখেতসকলে নিজৰ বিজনেছটো আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব গতিকে আজি আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ যোগেদি মই সমূহ কাৰ্বি আংলংবাসী
যিসকল উদ্যোগী আছে তেখেতসকলক মই আবেদন কৰিছোঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তেখেতসকলে এই চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমৰ বেনিফিটটো লওক আপোনালোকে DICCত আহক আমাক লগ কৰক আপোনালোকে কামাই সবিশেষ ইয়াৰ ওপৰত processing PMFMU scheme la bangke food processing puthak sing tu awareness bicho wonda me akaprai scheme dolang hedi wonda me tu akemang kela food processing puthak sing tu awareness bicho la nona koke itu food processing ko dei kopi lo itu kicho hormu kopi ma itu long dak raw materials itu variety long ada available lo deba itu acar bonai ben chinglo ba kopi ne bugri acar ho pini thawi acar dong ho kopi ne hansu pen kopi ne ajem jili ka bonai lahai aku thak sing itu kini lahai aku thak sing itu awareness bibo mane food processing mudi lahai no mudi sonsi itu lahai itu raw material ko aku thak ta itu la da tuklem de thred ma lahai ka tuklem thegi phan lahai pawes bedeji phan sing tu awareness bibo Dong mukak pen sem sing iti Karbing Long Live. Thang achikloni phai ECR ni lakhain kor truck Dwarbaguri MSC constituency angkang Dolamara Binhum Kiling arong along Kiling Nokhum executive amai ke paman pon. Labangso Kiling Nokhum executive amai ke paman pon along Central Committee Kiling Nokhum amai phu Samson Kiling Junbang Saret Kiling Bangphu Babu Kiling pen ke chenglok Penangan Kiling Nokhuma songatum chetong dun rintisi anikan wanga son thak Kiling Nokhum chingrum amaipi pedoponji aphan chethanchimum pedoponlo Pininga bangke ladak Dolamara Binhum Kiling arong alongsi pedoponpo Pininga bangke ladak Dolamara Binhum Kiling arong alongsi pedoponpo Ningka nesekamaipi ke paman ponji Arni lake kewangji there chikloni phai Krisia ni tirikam amai keseng pon hutsi arni pangdak pon pupusi chiparai pon Bangso mayalong nangge pachini do na tengke Kiling Nokhum chingruma mai jesemet pet akemang pon lake Northeast India angkang along Kiling Nokhum kedoan ningkan isi pen ephong kachetong pen kache humri ke padot hekji aphansi sai deng ponlo lasi Karbi Anglong district pen angtan anparta asamalong ri pen kaprek along ri ke do akiling atum anta labang soni nang kachetong dun labji aphanta kachuning ri padopon niltum Kiling atum ingdeng ho Kiling Nokhum amai pi dak Dolamara Binhum Kiling arong se niltum padoigji asila so thak kosonsi ke pachun ponjima lapen kosonsi niltum mesen pen labang so Nokhum program pachun jima phansi pini Kiling Nokhum Central Committee ahin penil tum dak maing ni pono la pena so mai long pensi tum chi parai pono je nono dhu bang ke unan ke Northeast angkang ke do Kiling do ana tum phan ke pangrum ji phan sinil tum chi sik pono la penil tum la bang so awai kang malong penil tum pha ponik lo je Kiling do ana tum Northeast angkang ke do Meghalaya ke do Kiling Arunachal ke doa Kiling Bisnath ke doa Kiling Nogong district Golaghat district West Karbi Anglong East Karbi Anglong ke do ana Kiling tumphan nangke chetong dunji aphan hil tumahin pen haponiglo News Desk report Karbi Anglong Live Tangte pini Karbi Prime Time abirta ke lapan sekang toniklo ajo kimi